Kalau pengamal media nak kekal relevant, I think they have to accept the fact that the publication that they're working for might not be able to evolve with. Kalau you're talking ahead of a mentor kepada orang yang baru masuk media. Okay lah. And media is under threat because of TV, orang dah makin kurang, streaming. No, betul lah tu. Jadi antara sebab kita dapat grow tiba podcast adalah sebab kita merupakan 3 wartawan Astro Awani yang ada banyak lagi benda yang kita nak cerita yang tak boleh cerita sebab kita di Awani. Okay. So we created that what we call negative list ataupun exclusion list. Kalau kita ada seorang tetamu, seperti contohlah benda paling senang, Mayor KL, Datuk Bandar KL. Okey, kita nak tanya plan lokal Kuala Lumpur 2040. Kemudian kita nak tanya lagi pasal Urban Renewal Act dan ada lagi topik-topik yang lain. In the end kita terkekang. Ada 26 minit setiap satu wawancara. Kemudian kita harus berlapis dan juga harus menggunakan insinuation lah yang kalau audience tu pandai ataupun a bit more nuance dia boleh pick up, tapi kita tak boleh full frontal. But then to be honest, if I interview Datuk Bandar, I want to ask her about the top 5 pegawai DBKL yang dicekup SPRM. I want to ask her about Jekyll and the Hindu Temple. I want to ask her so many things. So we realise kalau pengamal media teruskan dengan elemen ini, mereka tak dapat kenal pasti topik yang perlu diperhebatkan dan perlu dibincangkan, di mana orang nak tahu yang ini. Orang of course okey lah nak tahu yang ini. Tapi disebabkan cara landscape media kita di Malaysia ini di set upkan, kita perlu respect. There is a broadcasting license that could be in jeopardy. There are legal lawsuits dan sebagainya. And then dan dia juga delayed by 2 minutes. Yes, delayed by 2 minutes.